keketean beli nak loh ngalih nak muani. Benar. Iya cara cangau, iya ningalin cara jani opioda di pura dalam. Benar. Cara satuan di maruling di Badung teko mai ke desa. Sing kita yuk ngayah barang dini meneman jange. Apa itu Meneman jange yang biasa nih cang sebagai nak muani ngalih nak loh di kini rumus nih. Baik. Waduh keketean nak ngalih loh artinya nih. Sing perlu milah-milah asal subuh beli ningalin nak loh pesuling diangkul-angkul pura. Bener. Oh nganggo baju kebaya misi ngabo cana berarti pesul muspo tuh. Baik. Bokor teman di sini gitu. Pesul yang diangkul-angkul cang teman lo. Maro ya pesul seret blas toleh jadi warnan bajun. Bener. Iya na pesul yang diangkul-angkul pura mau baju putih kaman putih sentang putih. Oh, kanti ke sandale putih. Engken. Tuh diolas daun sanangan kuranan tuh. Adik gitu. Tuh nak jeruk mangku medal tuh. Cuman. Oh, repot di ngayin kerauhan. Dia nanda lantas nak mau baju selam pesun nih. Oh, anak bajang baju selam. bener. Oh, pakai tuh kaman selam, sentang selam, sandal selam tuh. Oh, Diolas yang mana gitu. Kelidang masih. udah gitu. Itu nak ciri-ciri tipe cewek kumal biasanya. Adik gitu. Dojong manting baju BH ini bisa ketelun nuangan tuh. Saru warna baju warna daki nak gitu. Yang